Канашри вокзалзен паденжи вырына тада сандерварынжи патшалықтывне кыжал хотлыладашы. Кунберге хотлы хуладырымне ергелесі федерация проектжі Чуваш хенре мінле пурнышланныне тишкереген комиссияларывынже білдердеш. Хотлы хуладырымне ергелесі конкурса Чувашен егебенде мынзакырмыр шолдан бағытшынайд. Пәлдер кудубы жыва канашпа сендервары хулызем ішсем дыратреш. Палыртмагымылы шендердеште. Шак проектсене бұрнышлама кыжал федерации хыстынжен 20 миллион деньги ытлабық сағыварны. Ішсем туризм бажығынна. Бізем аслы адыл чулы туристсен маршрутне даландарма майбамалла. Канаша чугун жол вокзалы бадынжен бұшласа автовокзал даран хытыладасшын. Шакна бұрнышлама 20 миллион деньги ытлагерлі. Онранды миллион деньги федерации хыстынжен келет. Эжевешлезен кулабам республика хынызине шешмар, транзитлы пассажирзенеде Чувашинри палы вырынзембе паллаштарма май бараган вырын булмалла. Сендерваринжи проект вара 20 миллион деньги бетан лажать. Окшан бызыкпая федерации хыстынжен келет. Канмалы вырын ушылса жүремели, шембе шавраганзем валли лабиринт тады тыде. Проектра нума ябалына шутайлны. Выл бурнышлазан туристсен еші палырмалла юсмелле. Иге тұрықрада ішсене шүргуне бұшласшын. Алина Сусметова, Сергей Качинский, Павел Редков, Чувашин, Наци телевидение.